ake nginibingelele namhlanje kuseni bazalwane vuka udle nangithi vuka udle ngithi mina start your day with the Lord, start with your day with God, put God first. Thatha uNkulunkulu umbeke lusuku lwakho lonke litawubusiseka. Namhlanje ke bantu abakethu ngifuna kusuka kuPaul naSilas naBarnabas ngidoveta lokuthi agcinanga ngabo kwakha emabandla nalala abanye abapostoli noma ngeke ngithinze ngijule kubo but nje ngidawuthi halamisi kuveta losinabo basebenda phela abantu abakethu hayi bona bodwa ngisho nebantu phaqa nje basebenda kwakha kuhambisa umsebenzi welivangeli nabo bebenda abantu abakethu noma ke mhlawumbe singakwadi lokunganani labakwenda kodwa ke letinye tindzaba tiyalandziswa ngato noma singathi ke noma tiqiniso kahle noma ke tithi inganekwane nje aseke ngitsinze Johane abantu abakethu wasebenza kakhulu eAsia aphethe emabandla khona emva kwekufa kwempostoli Paul owasita kakhulu ke Johane ashumayela phindze futhi abhala netincwadi ababhalela lapho basitakala labazalwane ngekusebenza kwaJohane lomnye lengamthinza nguThomas egameni lika Jesu. Thomas wahamba wabheka ngase East waze wayawufika enzaweni lethiwa khona kuse India lapho ke vele wabulawa khona ke baholi benkolo but nakhona eIndia wazama Thomas ekushumayela asebenta atitshela singangabe kuthi akufa kulungile. Lo munye lengamthinza nguBartholomew naye waya eIndia. Bartholomew ahumusha livangeli laMateyu keja aluhumusha ngelulwimi lase-India kodwa ke bazalwane kusebenta kwakhe kwase kuvusa inzondo lenkulu ke kubantu bamshaya bambethela esiphambanweni sebamehlisile ke dudane nje asatawukufa nje base bamncuma ke inhloko ke. Lo munye lengamthinza nguSimon lo lesimpita athi ngumKhenani naye ke bantu abakethu washumayela naye waze wehlela enzaweni lekuthiwa khona kuse-Afrika wehlele Afrika washumayela abantu abakethu etinzaweni letahlukahlukene wahamba Simon wehluke Afrika wakhuphukela eEngland woshumayela khona abantu abakethu labanye abantu bakholwa kodwa ke base bayambethela naye ngeminyaka wa 74 AD. Lo myele engamthinza mhlawumbe ngingakavali nguMateyu waqala kusebenza eJudea wase uyahamba ke weAfrica naye eEthiopia wakha emabandla lamanengi khona kepha kuyafana naye base bayambulala ngeminyaka wa 60. Mhlambe umuntu angamthinza naPhilip ngoba ngeke ngakhuluma ngaye. Philip bantu abakethu wasebenza eNorthern Asia lapho khona athola abantu bebakhonda inyoka bayikhulekela uyayichaza ke umhlabeleli waseLuthela 93. Bantu abakethu wabashumayela labantu baze baphenduka labanye vele bathi nikela losino abayibulale lenyoka bavele ke bayibulala kodwa ke lokho wasusa ke lulakalo olukhulu ke kubantu baze bambulala Philip baqala ngekumfaka ejele base bayamshaya base bayambethela akugcinanga ngalabafunzi bazalwane ngisho nebantu nje phaca labe baphendukile nabo balihambisa livangeli egameni lika Jesu akugcinanga ngebapostoli balandzisa kakhulu bafakaza emakholwa ahamba afakaza konke lapho bekahamba khona bafakaza ngemsindisi wabo yonke indzawo lapho befika khona. Ukhumbuleke ukuthi ngesuku lekhonto lePentecost bebakhona nabo bebeva labaningi bebashumayela kuleto ndzawo leto ke ngetilwimi letahlukene akungabateke nezeke ukuthi ke basi nabasuka eJerusalem bahamba babile emakhaya kubo balifafaza konke la befika khona abantu abakethu egameni lika Jesu. Ngesikhathi nje sekufa kwaJohane wasekhona emakholwa lathi inkulungwane ngifuna lo sikunake lo singibekisa ngaJohane ngalothi he was the last one to die. So kwase kunemabandla lamanengi ngisho ukudla elwandle laseMediterranean lapho kwase kuvumbuke incumbi yemabandla leyo tindzawo letifana naleto nalamanye ke emaveke lakhashani la kwafika nje abantu khona laba vele ivangeli abathulanga njengoba ethine sithula.